Kitabu ni Mwanzo sura ya 2 na mstari wake ni 19. Mwanzo 2 na mstari wa 19. Mwanzilishi wa ndoa au taasisi ya ndoa ni Mungu mwenyewe. Hapo awali Mungu, baada ya kuumba mbingu na nchi na vitu vyote vijazavyo ndani yake, Mungu katika kikao chake kati yake Mungu Baba, Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, wakasema na tukamfanye mtu kwa mfano wetu. Kisha Mungu akachukua ardhi akaifanya kuwa matobe, na kwa kutumia ardhi ile aliyoitengeneza vizuri na kuifinyanga, akamuumba mtu wa kwanza kwa jina Adamu. Na baada ya kuumba Adamu, akampa Adamu kazi ya kufanya. Fuatilia Mwanzo 2 utaona maneno hayo. Akamwambia, wapeni majina wanyama wote na vitu vyote nilivyovifanya kwa mkono wangu. Unaanza sura ya 1, utaona kazi ya uumbaji. Siku ya kwanza Mungu akasema, hiki kiwe na kikawa. Siku ya 2, ya 3, ya 4, ya 5 na kisha ya 6. 6 ndipo alimuumba mwanadamu. Kwa sababu ninatoa hotuba yangu katika siku ya 6, agatunga Adamu. Akamwa Adamu emirimo yokuruka ebintu ebyokoboko kwahe konya wakorire amarieta. Adamu agateba iyene ng'ombe na indi ikabe ng'ombe. Isa atebete iyene sese ikarukue sese. Ekera ikase ebunda ekene ekemoni akaroke ebintu byonsi. Enyang'au, echui, esimba n'ebintu byonsi birororo ebikororekana minto n'ebitagokora ki n'ebitagokororekana. Ekero akura kubiruka marieta, Nyasaye akarigereria Adamu. Biblia haijataja maneno yote, na Mathayo anasema Biblia ingalikuwa imeandikwa kamili na maneno yote ya unganisho yawekwe mule, leo hii tusingeweza kubeba Biblia kuja kanisani. Sasa maneno fiche ambayo yamo pale ni kwamba Mungu anatamuka katika mlango wa 2 Mwanzo mstari wa 19, akamuona mtu ana msongo wa mawazo, akaroro muntu uyu wate virengere vinene. Kisha Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Ndipo akamuweka Adamu, mtu wa kwanza. Sikilizeni vizuri, neno Adamu kwa Kiyunani ni neno linalo maana kizazi cha binadamu. The word Adam does not mean the masculine gender only. It also incorporates the feminine gender. Masculine ni jinsia ya kiume na feminine ni jinsia ya kike. Kwa hiyo neno Adamu ni muungano kati ya mume na mke. Igongote banga Adamu atarabe kwa sijitoro agwa no arenga aseka bono gi Adamu. Aseka akamubeka musacho ya sijitoro chinene, na akiwa katika usingizi mzito akatoa mojawapo ya mbavu za mwanamume kwa jina Adamu, kisha akarudishia nyama vizuri. Wanafunzi mnaosoma sayansi na mjue Mungu ndiye mwanasayansi mkubwa kuliko wanasayansi wote duniani. Haleluya! Madaktari mnaofanya kazi, mjue mnaufuata mfano wa Mungu mwenyewe aliyefanya the first operation, theater yake ikiwa pale pale Eden. Akatumia ule ubavu akamfanya mwanamke. Alipomfanya mwanamke akampulizia katika pua zake pumzi ya uhai, sawa na alipomfanyia mwanadamu yule wa kwanza Adamu. Ndipo akamleta mbele ya Adamu. Adamu alipomuona yule mwanamke, bila ya kufundishwa wimbo, bila ya kupewa maneno, tunamuona
na akianza kuimba, hizi ni nyama kutokana na nyama zangu, mifupa kutokana na mifupa yangu, damu kutokana na damu yangu. Akasema ataitwa mwanamke kwa sababu ametolewa kwa mwanamume. Bwana asifiwe. Omukungu garu siria somosaja. This is point number 1. Ntakete Joseph oigubuyano nyaba gotebanga muri koigubo. I don't know why you can't hear this. Are you stressed that you are marrying? Deborah, don't pretend you don't hear. Get the point. And the point here is, a woman was taken out of the man. Na ndiyo maana Biblia inafundisha vizuri ya kwamba mke ni sehemu ya mwanaume. Mke ni sehemu ya mwanaume. Igekera omusacha kwanga mukaye nere buyangete ekene gosoborimo ekiagera n'omubiri oyo orusetigwe orubarua rukarosibwa omukungu. Na kigekogerekera ongobaranyireraiga ninatangaza ya kwamba si wawili tena bali ni mwili mmoja. Yaani ule ubafu uliotolewa leo unarudishwa, unarejeshwa, unakuwa mwili mmoja. Point namba 2, ni vizuri muna mitandao mnaita get the point. Hapa leo ni point peke yake. Point namba 2, and get the point please, ni ya kwamba Mungu anapofanya upasuaji hakushindwa kupasua kichwa au mguu au mkono, lakini alichagua mahali pazuri ambapo alitoa kile alichokitumia kuumba mwanamke. Akatoa mojawapo ya mbavu. Na maandiko ya roho ya unabii nafundisha kwa kusema ya kwamba angelifanya makosa kana kwamba Mungu angefanya makosa, lakini hawezi kufanya makosa. Atoe kwenye mguu, basi mwanaume angemkanyagia chini na kumdharau mwanamke siku zote. Joseph, get that point. God did not take apart from the man out of the leg, because by so doing the woman could be trodden down all the time. Akamtoa katikati hapa, hakumtoa kwenye kichwa. Angefanya hivyo, basi mwanamke angemtawala mwanaume. Deborah, get that point. Usije ukafanya makosa kuanza kumtawala mume wako. Maana Biblia inafundisha ya kwamba Bwana Yesu Kristo yeye ni kichwa cha kanisa. Na kwa namna hiyo, jinsi ambavyo Kristo ni kichwa cha kanisa na mume ndiye kichwa cha mwanamke. Praise God. Onye mwe bata bamina mochete isiko mutinde te usena omara. You get how simply I preach alone. Joseph, a woman was taken strategically from this side. Ili mke awe msaidizi, awe side, awe katikati ya mwili wako. Na kigekogera umukungu akwegereru n'umusacha. Are you getting that point? Umukungu oyo tari igaboru bamuraba abana baswati bamwabo abayigori bayabo. But they could not over that protection. Igata geta icha soro baruma. Soko boko kurunzanya wale protection. Hallelujah. One of your responsibilities from today henceforth is to give companionship and protection to your wife. Woman, don't forget, don't get protection from any other man. Your brothers can give, your mother could give, your father could give protection, lakini ulianza kujiizi kana kwamba you are not secure at your home. Today, you have got one under whose umbrella you are going to take shade. Be there. Be there. Abakungu bande, nyuma kore ruwe nyangi, naenda na bako nyoroko na koruta tamagoro, umusaje yotindo jumna abeire,
Ojaka gotenga tengia magoro, ojaka gotenga seitu tejiri mage. Inkyo waje de ojaka gokora ndo nye seitu tejiri mage. Iwa yaji kwa mage ya era ase kwa nyoro moto tejiri mage ni se yoro baruwango, yoro baruwan Joseph. Joseph. Ni manye to kage tani chisa cha ongo sari. Na boy wete ngo igore na nyamba na iga. Lakini kana nyora notes ye jinga bwana. Biblia yagoteba omenya no mongaini na no morugyo. Kiagera umukungu ni igare kebekerere kereu. Abakungu aba ekero na mono batara monyora Yesu asoe nkoro. Na boko nyoro mukungu ndore tora tori ya mangana. Etora tori ninki wana ko uzi. Etora tori no mondo korukwa okuna goitera mangana bune mburi goitera jimbira biri. Omukungu ko enda rojo ruta mangana oro. Wacha ko nyora mangana go cheranga ibu na muka ateba. Omusubati ko genda para ruta mangana oro especially ingonya tabwati machiko maya kurwa somo sachoye. Make sure mukao omorende omwanje naende omoro kerani kyagara nabakemore timura eta na koegerani omatayo morugione amangana ya yibira mbauti na aratoko bwata twabeka media to boyo omoko keramba uti haleluya ekyagara edia na teko kubwata TV ana teko kokea. You cannot air your wife. Devi mokao buya. My wife is here. She knows. She takes instructions from me. Even from my district. Mukao tabu mondo tabu atimere magokora. Abo mukungu o protected buya to bwa to kere mukaba muraba mino. Bako mwachindo na abo bwa tama mocho. Mwegerere go moire go chimaega kwa matainga konaye ama majaro ni mobwate naye. Esa ko tega kenda go chiabu naye kwa machagenda. Turu tere mukao nyoko. Ukwana ndio ngana likong. Teroiga mboro nonyo tabuna waka jisimi weja sen mboro ma tari simu amenyo kabaka nyomba mwana eke kusige goteba matanera mukamo mura no tara koraki no tara mororo tero ngo mororore ande mama tiangu manyekende oyo tajimo ko jimere mungo ko arero. This is not a worker, a house help. Oyo no mukungu ko omusaja na eno watu musajo. Hello, get the point. Ali simwaro rakago jabane babere mwaro bale babere kuwaja ali sinoyo ngina Joseph na ko kwali mwaro bago jabane babere atigare no mugakoe mbale ngamu waga jikure chibo amangana na mama kwa ngati noti zinza ali ngatali ko wano nyemwaye ingetini mupasta kerimboto omukungu oyo no musacho oye tindiko ba amachiko agende barorenga ngai agochikurugero musacho oye buya at best. Hallelujah. Kakorora nyumba mwao tingo muchachi kakorora nyumba mwao tingo bachachi lakini richi kongo baga egasi yo mukungu no korando musacho oye ore ndo musacho oso menya miya ke gotebanga. This is a true saying that a woman should recycle the man. Ogo kumbata ogo etanana ore ndo musacho tuawata ni kinyangi wanyoro musacho nyori le green card oti go musacho Africa nonyi bwete Joseph na kwa nyori le green card asenge njia media igo kale Sweden igo kale Canada for 2 years ngo kwa nyomera na wechi pigipigi onkani le roga ngonya kwa nyori green card yekyo kebe kina mukaya ensemo. Hallelujah. Yana na mukaso gochi
bubere nyongo ji na bangi na babere nyomba na abake bako igwanana including mama minto. You get the point? Are you getting the point? Therefore, I am not saying this. Ujota na pasta atebanga Joseph unagota chaisiko na injina atachiro. Yani uchake kuna kwa bwana kamwana kakona kwa watu mosaje sagoji. Umosaja no mosaji asoka aligendagera na teremukaya aruge. Hallelujah. You can get confused with these words. I must elaborate. Now you already know. Joseph have already told you. Abana, by the way. Deborah was born in our hands. Mwaka 2009 nilikuwa mwalimu Kenyarela Secondary School. Na katika nyumba yao na watu wale wasatibu ambalimu. Hata nomanya tata. Yambe kinaye kwa rego turugera twaragera. Umongino no munya gitari. Kereke unokia ndiete na rombete sindani. And the last injection I got, by the way. No tu wale kuragera mwabo. Umwana wako igoru tuamurusi nya gitari. Igoti ndise gaki. Yes. Wa osiku musacho. Tabaronyu. Sike omosacho aba ebeso isano ebunga meronge bere na bibere mwata na chibuku gosene chibusa kibaba ndo chimugwata maturoni gesome it is good that you are listening to this now. Sisemi kitu mpaka nimesoma chapter 5 of Ephesians verse number 22. Joseph, I worked in Europe close to 10 years, but there is no single year I lived in Europe or America without coming to Kenya. Ever, I could travel twice to and fro. I never missed here in Kenya. I could all the money, 200,000, I take a ticket to come. So if you happen to travel, remember your family. Abasacha banda no ba konyorera ndogo ndogo. Ekene gusubuli o. In America kwanyora neri na yinde akona koinda indio. Na mukao kare gunika. Bad manners. Ora in America. Onyoro musacho. Joseph we ora gen. Ya no na bana nyora ganda kuba koro kakare machani. Remember to fill up your husband. And remember, Deborah, your greatest friend is your husband. Joseph, your greatest friend is your wife. Confide your confidentiality with your wife, not another, not your mother. And it is good that I know some of the notes from your family, because your mother and your father served me as very good treasurers in the church. Toba umumuroko kwa mama umwana mami yani nga ukuru bosongo getthepoint okonyora mwanya kogwetera otigere iso umurugioye okuru mama mino abamura bako na wota bangi na buna chichiko na abariri mama minto moyare. But I can't stay in my mother's house and my wife is cooking. I can't eat my mother's food and my wife is waiting for me. If you accept to copy and take my example, when I want to eat with my mother, tunapika na mke wangu, tunaenda nyumbani, tunakaa pale, tunapika naye, tunakula na yeye, nyumba moja. Yani inana kurugeru mwane na umongino karugete kando. Sertoko gendaka igotokuruga mumongino mintu. Waragira nere. Vera nere. Ama igako era pio boxi seito. Yani waeta saa 12 waja goja nyumba saa 5.
ngesi bioragere ninyi gote ayeneji mwana janyoko Debora kisi michanyoko chirimiti na iso tobara ubante garagat and take these instructions. Get the point. Richard umwana uyo momoe ogosibore asabu mugakoye. Hallelujah. Abayibuli abange nabakana kuboli nganga kyako irete. Boli nganga kirija kyako irete nonyi wetu. Igaba gani. Amoire kuya gosebobe uyino mugakoye. Gosebo. Yes. Biya ino mobira senyoko. Ina itaki birua sabantaba. Bitaka eti bija somo bastoyo. No enada. No tende chachenda. Ante pasta. Tora aja. Mangana ino taso kachimba go. Mokungu akole lugwa. Oni wete. Oni neni biyo bikobe biyo umodigeri. Oni neni tika tiki bako kuinga. Basi odi. Aina mukane tiaro, aba kusheko kuna wakati njara irangi, devi koba vinge bien sol. Oita iko kumbuke kusiyonga. My wife cannot do that. Ikiaya no mukungu uswichi anga chomo saja. Ngaki ako kwa neti rangi jira. Eviara umwana weke kusi aba mo kusi wiya. Lakini if you take that route and it is your choice, there are my dress, my choice. But pastor told you, don't musipende kujipodoa sana, maana vipodozi hivyo hata si vizuri. Waefeso 5 mstari 22, mtu anisomee. Inua bakungu moiwera basacha baino aso muna soma irorera inua bakungu moiwere abasacha baino muna ongo moiwera Kristo Debora oiwere musacho abakungu abange bagatebanga ira nywe yemeyemo umupira ho yigwege tinga yikere musada gawata bitiga kara koraki musada gawata isara sato kwane isa tegerera muigwere lakini to muigwere asamabe kara kota itendo sanya kabusa mwambie rahasha ni sawa na watoto tunawaambia enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana si katika mambo yote akikituma vitu kama sigara pombe utamwambia baba ninakutini na kupenda lakini siwezi kufanya hivi maana hivyo ni vileo vinaharibu hekalu la Bwana. Sawa na mwanamke ni hivyo atakutii na akusikilize lakini kwa mambo mazuri. Kwa yaliyo mabaya kuna bono nyoroyo monaro enyombe ya monera simora oyo mukari kweba chinte rusi koseino Joseph noyo atake chukufu maragoba abadai Joseph ninju nogan ekinoko ayere Joseph wala taringa tora nyaka kumaisi ka bono kati wiri for example ekinoga ndade for ya umoigwera somo nene umosike buno musacho abakungu abange ne bing'onyi kata kitano nyene simple dress igagotika korara otika koragera okwana bwaki nere tiyo yege second rate kokwana bwaki bona yenere ke sabiki intaba utikero tebi musacha amangana mutakete mubanga nyomba mino amaya Joseph take care of your wife. It is a responsibility of a man to take proper care of your wife. Make sure she is dressed very smartly. Umukungu na abali kongo bwana ne yanga ngwewe pointi umukungu na abali kongo bono abanda aba baisiri bagokira abanda maino lakini mabono iwoka gane bisibi nibagite muntu narugata abana nanega urasoke uchibaranga ino moisinga umwana na kamambwata lakini amakongopi igama kongano sietuki abekena kanga kamaretange kuna bono mokore nginda agigira indankore vinte pipi ngenda ari manikiwa wani arore bikobere
ngende sukuru kia baise keranga sukuta ngende nege kabisa naga suti kane ntevi umwana nga tindanyoma baba na yentagete ta kora tagare nakakeyo igona ayo rendo musacho abakungu abange bawe soka buya musacho mosoka ubwate kianga se to chire keombe yende ya saa 3 ya saa 7 ya saa 10 lakini musacha ko beke erongi nyamupira Deborah, make sure you look at your husband before he leaves. The hair is combed, the shirt is well made. Kako gende sabanto bandare presentable. Naro ndaba kungu bande batiketa basacha babo bube. Mukungu akoro nayo koreka na bube kero musacha ari bube. If I don't appear well, kiponga point ni chumu kungu chigo kweka ene busuburi mo. Yes, you did not do your responsibility. So keke bunge kiwe jinse na ikire kwa yakwana nga kimusaja no mutubu mukungu tigiri mko jinse kibungo yeko bwati naye oiwero musacho 25 nainwe abasaja mwanje abakungu baino buna Kristo ayanjete kanisa nere akarugo bugima bwaye agacha kwa yaborie kanisa nayo urubugi mabwao oboria mukao umwanje wikerekerengo ora utataka kunwe o make sure masomani amangana yobo nyasaye tangani. You know, I've spoken this before with you. Your first and primary responsibility is to make sure that your wife goes to heaven, to make sure that your husband gets to heaven someday. Oh, you instruct one another, sit and read the Bible together. Read the spirit of prophecy. Sometimes when I wake up in the night, I feel good. And she does so always. Maybe I'm very tired. I'm beginning to work on the vinga. When you're not pointing at an annual carnaval, Kagosoma. Like you we are. We never passed on an inch. To basically go get the point you call it. Get the point yoko genda igoro. Hallelujah. Yes, ebibinde bibabwati. No basekibe nyangi. Mobe yange na basekibe nyangi yino. Oba reteri ngana mo batebya basade bayini. Obo bisyo mo babisere. Kende kokera cheki yako sege ko. Ekyagere nyomo ne tane tikobekene. Kosema bakya batabana. Madano mona kaga kinga na ro na veke ne kono ro kai ro biya kono and Deborah ikwete ngabono Deborah, it is not 1+1. Marriage is that which you are going to sit and you make in your house. Finally, Joseph, as I say, when we were going through courtship, invest while young. Many men, as I have nabo kuriera bindo amamandas jibe sakwanyora umukungu ge teketeke bere nyumba mumata bakora ikini arne pan abegete tutabichiere to ngabo na bujinga jedina kana toro sari dosti maya ipani ke Ciguidi ke Victoria jira kita tanya juga. Ama jeta ions. You know, mention them down the line. But as a man, ensure that you have made a home that your wife can be proud of. First, your alidhiki kwamba mume wangu amenijengea nyumba nzuri. Uweke kiti kile unaridhika. Mimi sijasema utengeneze ghorofa kama Nyamaji Main. Nyumba yao. Onye ne yokoma, onye osipia, umukungu abateke buse oetia. Deborah to tebe nga pasta tebe te ghorofa. I did say that. Ubanda kana nuko nyara kwangu, why? Koko nyara ni nyumba ya mataboni. Agacha bi. Peke biruko bi. Nayo mukungu. Dilintu atebe. Eko matabawi. Make sure the house is clean. To babuna bakungu banda kana ko kora station, tu isaransa ande na barisi bane.
tuisaransire birogo igoro tukaja tuisaransire chine picha abana wana mwigwete point yomanyete umukungu muno usaja iritu chiko sokaiga tukanyora chine picha ko tobwati baba umukungu buno yoyore maiga so awira neseino toisaini kwa umukungu ebintu nyasaye akobaseni makonyora abana murinda abana sobo nyasaye buna twaegera muigeria abana baino bo nyasaye ritangani buna biblia batebanga train up what a child nane ko sabaturi nyasaye bakonya nane nabakonya no basemeri weito no gosaba weito no kwegena weito. Take your time to train children. But remember, a family is a family with or without children. Abraham lived with Sarai for over 90 years. But they were finally blessed. Abana baino bamanya Nyasaye ekarumwa bairwe. Mubakini buya mubarageri buya, mubasoke buya, bararasagiya, banywa macha maya, bagende kanisa. Bamuiruke Nyasaye, banywa rekisa michingi yoma noboja. Ninyi pamoja na watoto wenu muwe tayari kurithi ufalme wa mbinguni. Haleluya. Maana ndilo lengo la pekee ni kuona uso wa Yesu anaporudi. Kwa hivyo msikose, msitafute vitu vya duniani mkakose kutafuta ufalme. Invest well. Karere dinere arakuwa na Kisumu useni Nairobi ngakura 5 weka 5. Kendo kinja chake gasira. Tikakubika chishabu shuta bosa taji bia ubegete. Bosa na nyumba to bwati umukungu ko irama kere wochi kobeke chinki nigo bosa maita igoro rosia sagiya ebitamba ebiyo monta ko so ai mo igunga 5 star hotel ya ko so inje no muyanji ndaro tinkorara asago tioka macha mwana and I have never umongino na ko tebite bo iga ko tebinga mugako na tanda ko igutioka ku mwana na abana twakini ria baria yaro ba yanenge 14 years inana ko igugente kibwana egesta usikiane ne kerebo songo dato osibigweka ine and kiana is better. So a woman must be tidy. Cleanliness is second to godliness. Provide ebintu bikogararo si umuchobe kabireyo obanyora mukao taranyora merimo embawa your wife basaja bange bakono ko tarane kibesa mukayo go sabe jetinga omasoka jaka noti ka bibiti anega go sabe chumonyo omoaji korokoro ya 40 obuna bobo gima omokungu wako ya guchinguru otware besa ago spend na ya kwago. You have been to my house many times. You have seen what my wife does. She's never a beggar. She makes money. Empower your wife to do something. To ganya ayakwe ko musaja ngo kwa chibe sebengi mukawo tamanyeti bintu byose nayo ubwata epikipikira ko karaja magora gupara umukungu yago tigana na abana abasaja bamwa maji nimanyete mbuya more abyudi muri bobe agarumura so munyome mukao atwaregenta okora onya ta chete kerasi aye guchinyanya no mena oni. Haleluya. Ngise gotanga na bono iga katu mukune ro raja ndeke eno mata bana ba minto bago chaka gotebanga bintu bya umuro minto na biko eneneti na biko nyokoriga bono bajake kumumiga ebita itoditi byao kaemoka abimanyase bire abamwacha igo mwacha ko sabera abana abamaya ose mwacha ko tabange nyangie yekwe wangapi wamekuja kuwaombea mema baba yetu na Mungu wetu. Kwa maneno hayo tuliyoyasema ni usia wa kuwaombea vijana wetu mema, maharusi wetu ambao wanachukua viapo siku ya leo kwa ajili ya ndoa yao takatifu. Tunaomba Mungu ukabariki vijana hawa wanapopata jiko siku ya leo. Uwepo kwao pamoja kuwe ni mbaraka kwa familia, kuwe ni mbaraka kwa wenyewe, kuwe ni mbaraka kwa makanisa yao, kuwe ni mbaraka kwa jamii, kuwe ni mbaraka kwa Kenya nzima, kuwe ni mbaraka na mbingu ikashangilie. Wabariki sasa tunapowaunganisha kwa jina la Baba na la Mwana
na lake Roho Mtakatifu, na kila mtu aseme amina. Get the point. Take a step forward.